Poštovane koleginice i kolege, dobrodošli na današnju našu aktivnost povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava. Ovo je vrlo jedan lep kontekst u kome možemo da smestimo današnje predavanje, jer neki pisci, iako nam se čine odveć poznatim, kao i njihova dela, čini se pak da im ponešto i dugujemo. Među njima je svakako i Miloš Crnjanski. Podsetila bih vas takođe da današnje predstavljanje, povod za današnje predstavljanje, odnosno predavanje pod naslovom Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog, koji će održati profesor dr. Milo Lompar, jeste i nedavno izdanje, dvotomno, reprezentativno ovog dela u izdanju Lagune 2015. godine, sa kojom smo zajednički i osmislili i realizovali ovaj događaj. I kao što sam s početka rekla, podsetila bih vas da delo Kod hiperborejaca tematski je posvećeno životu diplomate u Rimu pred izbijanje Drugog svetskog rata, dok pripovedač neprestano u mislima asocijativno povezuje svet evropskog severa i juga, brižljivo stvarajući paralele sa Geteovim i Stendalovim šetnjama po Rimu, kao i sa gigantskim rasponima Mikelanđelove figure. Takođe, stoji u pogovoru ovog izdanja, koje potpisuje zadužbina Miloša Crnjanskog, da Crnjanski u toposima egzistencijalnog outsajderstva spaja autobiografski, kulturno-istorijski, pripovedni i eseistički diskurs. I sada, ako se samo kratko nadovežem na ovu rečenicu poslednju koju sam pročitala, jeste da se od početka, u prvim decenijama recepcije ovog dela, koje je objavljeno 1966. u integralnom obliku, ovo delo čitalo kao memoarsko. Naravno, sve do danas bilo je dosta tumačenja, naravno u naučnom diskursu povodom žanrovskog određenja ovog dela, ali ono što je meni bilo interesantno jeste kako su ta žanrovska pomeranja, dakle od memoarske proze do romana kako stoji u ovom izdanju Lagune, kako uslovljavaju čitanje, onu semantičku, dubinski sloj dela, kako je zapravo to žanrovsko pomeranje refleksija onoga što danas mislimo o ovom delu. Na koncu ili na početku, šta su za nas hiperborejci danas? I kako mi danas na pragu u drugoj deceniji 21. veka čitamo Kod hiperborejaca, kako su čitali pre 5 i 6 decenija i šta naše tumačenje govori ovog dela o nama samima. Eto, neka stoji to pitanje u vazduhu i podsetila bih samo da je roman objavljen iste godine kada je Miloš Crnjanski kao dugogodišnji emigrant posle Drugog svetskog rata došao u Beograd. To svakako nije slučajno. Još jednom, profesore, želim vam dobrodošlicu u Narodnu biblioteku Srbije i izvolite. Hvala vam. Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog jeste delo koje se nalazi u temelju njegova druga dva monumentalna dela posle Drugog svetskog rata. Druge knjige Seoba, koja se pojavila nešto ranije, i potonjeg romana o Londonu. Ta tvrdnja je na izvestan način ostala zakrita za one koji su svoju pažnju prevashodno usmeravali na monumentalni roman o Pavlu Isakoviću ili pak na potpuno izuzetnu sudbinu kneza Rjeplina. No, Kod hiperborejaca se pojavljuje kao intelektualni i duhovni temelj promene koja se kod Crnjanskog odigrala negde prvih godina treće decenije 20. veka, da svoju kristalizaciju dobije i svoj umetnički izraz razgrana u velikim delima posle Drugog svetskog rata. Reč je o tome da je Miloš Crnjanski posle svojih seoba došao u jednu specifičnu poziciju da menja prirodu svoga pripovedanja i da tragove te promene pronalazimo u njegovom eseju Tajna Albrehta Dürera, gde se na njegovom horizontu pojavljuje sudbina umetnika kao reprezentativna sudbina za literaturu modernističku, ali i kao sasvim posebna sudbina u optici Crnjanskog, gde se pojavljuje tajna umetnika kao nešto što Crnjanski označava različitim toposima i što sve ima svojih odziva u monumentalnoj figuri Mikelanđela kakvu je donose hiperborejci i koja u nečemu obeležava bitan unutrašnji svet samog Crnjanskog.
U isto vreme pojavio se i njegov putopis Ljubav u Toskani, gde se kod Crnjanskog prvi put snažno pojavljuje kulturno-istorijska dimenzija pripovedanja. Ni Seobe, ni Dnevnik o Čarnojeviću nisu donosili tu aluzivnu strukturu kakvu je Ljubav u Toskani naznačila. Pokret ka dubini istorije i ka dubini kulture, čovek kao biće kulture, u izvesnom smislu predodređeno samom kulturnom mapom sveta, u 30. godinama 20. veka postaje predmet višestrukih razmišljanja Crnjanskog. Ta razmišljanja bila su u prepisci sa nekim od intelektualnih radoznalosti Evrope toga vremena, ali su bila u prepisci i sa naglašenim političkim gledanjem na stvari koje je obuzelo Crnjanskog u njegovoj višestrukoj zainteresovanosti za istorijsku dubinu postojanja srpskog naroda. Te sve događaje na neki način okončala je burna novinarska aktivnost našeg pisca, da bi u drugoj polovini 30. kao diplomata u Berlinu i potom u Rimu on počeo da biva pomalo odsutan iz naše javnosti, što se produžilo i kada je otišao u London 1941. godine i kada je prestao da bude bilo kakav službenik marta 1945. godine i postao u 52. godini života ono što obeležava u romanu o Londonu izrazom raseljeno lice ili emigrant. U tim tmurnim godinama od 1945. do 1955. godine, kada je njegovo ime bilo nepoželjno, mogli bismo reći, na sve 4 strane sveta, Crnjanski je skicirao jednu na engleskom jeziku oblikovanu priču o knezu Rjeprinu iz koje će se razviti roman o Londonu i u izvesnom smislu nam i danas ostaje nejasno šta je bilo predmet njegove intelektualne radoznalosti u tim vremenima. Njegov povratak u srpsku književnost objavljivanjem Dnevnika o Čarnojeviću, odnosno Seoba u izdanju Minerve, subotičke, pa onda štampanje drame Konak 1958. godine, pa Itake i komentara 1959. godine, zapečaćen je pojavom druge knjige Seoba u izdanju Srpske književne zadruge, kada se Crnjanski pojavio kao nov i preobražen umetnik u očima naše čitalačke publike. Taj povratak preko druge knjige Seoba bio je različito doživljavan, negde kao trijumf pisca, a negde kao njegov poraz. Poređenja sa prvim Seobama bila su obično izvedena na štetu drugog romana, što je pokazivalo da naša čitalačka publika i kritika uopšte nije uspela da razume duboku promenu u perspektivi i promenu u pripovedačkim postupcima Crnjanskog, njegovo radikalno pomeranje pripovedačke perspektive, njegovo primicanje tipovima postmodernističkog pripovedanja, naročito u jednoj osetljivoj oblasti ili međuzoni kretanja od modernizma ka postmodernizmu, koje tako karakteriše uticaj Beketa i Ioneska u evropskoj literaturi tog vremena. Sam Crnjanski je Beketa i Ioneska pominjao u svojim intervjuima, praveći aluzije na njih i u vezi sa svojim delima, pa je tako jednom prilikom rekao da njegov Konak donosi junaka, posljednjeg Obrenovića, koji je nosorog našeg vremena, čime je na neki način obeležio vrlo bitnu promenu sopstvene perspektive. To je sve ostalo zatamnjeno u doživljaju naših književnih kritičara u visokom broju, da bi na neki način ovu promenu u pogledu na Crnjanskog uveo Nikola Milošević svojim čuvenim i glasovitim esejem iz 1964. godine Neke filozofske linije u delu Miloša Crnjanskog, gde je prvi put u našoj literaturi rečeno
da Crnjanski nije samo pesnik sentimenta ili pesnik ritma, melodiozni pesnik koji govori po impulsima strasti, nego da je on veoma promišljen i istančan duhovni posmatrač prilika i stvari koji svet samerava ne samo u istorijskoj, nego i u njegovoj metafizičkoj dimenziji. To je prvi put kod nas tada odlučno naznačeno, ali nije uticalo na prijem hiperborejaca, koji kada su se pojavili su izazvali veoma mnogo kritičkih ili negativnih reakcija, čak više nego druga knjiga Seoba. Te reakcije nisu bile, kao u slučaju druge knjige Seoba, jednim delom motivisane političkim prijemom pisca, nego prevashodno nerazumevanjem radikalnog obrta koji Crnjanski u ovom romanu čini, uvodeći praktično njime postmodernistički postupak u srpsku književnost u svoj radikalnosti njegovoga vida. Možda bi poređenje dela Crnjanskog u ovim okolnostima i vremenima išlo na ruku onima koji su pasionirani ljubitelji stvaralaštva engleskog romansijera Johna Fowlesa, gde se takođe ove promene perspektive i specifičnost odnosa prema pripovedanju pojavljuju na sličan način. U Hiperborejcima je Crnjanski, naime, zauzeo jedan prividno autobiografski ton, jer je uveo u polje pripovedanja sopstveni život sa naglašenom izričitošću i u izvesnom smislu je time zavarao sopstvenoga čitaoca. Takođe, Crnjanski se vratio samom preispitivanju sopstvenih osnova, jer se na neki način vratio vremenu koje je već bilo 25 pa i više godina iza njega. U samim Hiperborejcima postoji slojevitost vremena junakovoga i pripovedačevoga trenutka. Crnjanski koristi autobiografski pripovedni modus da bi razvio jednu složenu igru između junaka i pripovedača koja je veoma karakteristična i inače za autobiografiju. Autobiografija uvek počiva na specifičnoj tenziji ili napetosti između junaka i pripovedača. Ta napetost je najčešće vezana za vreme koje ih deli. To je u nekom smislu različito od uobičajenih problema pripovedanja u prvom licu. Pripovedanje u prvom licu najčešće maskira dualitet pripovedača i junaka. Najčešće, ne uvek. Taj dualitet pripovedača i junaka se maskira prevashodno njihovom vremenskom istovremenošću. Autobiografski modus počiva na tome da se kaže da je junak neko u vremenu bitno udaljen od pripovedača. Da je sudbina junaka u nekom smislu za pripovedača ono drugo njega samoga, nešto prošlo, sa čime on ima određenih veza, prema čemu on gaji određena osjećanja, ali što više nije on sam, takav kakav se objavljuje u pripovedanju. I mi to u Hiperborejcima veoma precizno možemo prepoznati. Na nekoliko mesta ovog romana Crnjanski govori o sebi koji živi u Londonu i sprema se da se vrati u svoju otadžbinu, čime, dakle, posle 25 godina, kaže boravka, čime on, dakle, jasno sebe signira kao nekog ko je četvrt veka udaljen od onog junaka koji je šetao ulicama Rima u godini 1939. 40. i 41. Dakle, postoji jedno vreme zbivanja u kome junak Hiperborejaca šeta po Rimu 39. 40. i 41. kao diplomata jedne ambasade i živi u samo predvečerje i početak Drugog svetskog rata. S druge strane, postoji jedna svest kroz koju prolazi celo to vreme, a i ta svest je vremenska, koju ispunjava život i osjećanja
jednoga čoveka koji je 25 godina udaljen od samoga sebe i koji čudnom redakturom postupaka označava sebe u tom vremenu, u isto vreme se projektujući i odmičući od samog sebe. Ta igra prošlosti i sadašnjosti, kao igra u odnosu junaka i pripovedača, bila je za Crnjanskog od velike važnosti prilikom pisanja Hiperborejaca, zato što je Crnjanskog u poslednjih 15 godina njegovog života snažno obuzimao osjećaj starenja, što je važna tema i Hiperborejaca, i poglavito fenomena sećanja. Crnjanski je jako mnogo mislio o sećanju. Šta je to sećanje? Ko sam ja koji se sećam? Kako se to odnosi prema meni samom danas? To je jedan fenomen, dakle, koji je pripadao egzistencijalnom iskustvu Crnjanskog i koji on ovde oblikuje pripovedno, praveći stalno taj odnos između junaka i pripovedača napetim. Dakle, nismo sasvim sigurni kad nešto kaže junak, a kad nešto kaže pripovedač, premda jedna čitalačka osetljivost ipak može u najvećem broju slučajeva da se u tome razabere. S druge strane, taj autobiografski ton, ta prividna autobiografičnost u pripovedanju, služi Crnjanskom kao jedan specifični moment da izbegne nešto što je uslovljeno njegovim spoljašnjim položajem. On se još uvek nije vratio u Jugoslaviju nepovratno i on aluzivnost svojih uvida, posebno političku aluzivnost, mora na izvestan način da šifrira. I to u Hiperborejcima postoji vidnije i istaknutije nego u Embahadama koje će doći nešto posle toga, premda je i tamo njegovo pripovedanje u priličnoj meri kontrolisano. Ali u Hiperborejcima on to šifrira tako što tu aluzivnost pomera ka umetničkim središtima. Osnovna radnja u romanu kod Hiperborejaca je u tome da praktično radnje nema. I u tom smislu ova knjiga predstavlja vidan deo modernističke tradicije pripovedanja, gde se glavna unutrašnja drama odvija na prostorima koji su eliminisani od događajnosti. Naime, glavna pozicija samoga junaka jeste njegov život u Rimu koji obeležavaju dva straha. Jedan je egzistencijalni strah kojim roman i počinje, to je strah od smrti. Drugi je epohalni strah koji bitnu ulogu igra u romanu, to je strah od rata. Ta dva straha grade samo biće junaka i u mnogo čemu ga oblikuju i izražavaju, a sam junak je dat kao neko ko se nalazi na početku starenja, što je važan motiv u pripovedanju Crnjanskog, i kao neko ko u procesu razmišljanja posmatra Rim različitim okom. Ali ako je njegovo oko različito, i sam posmatrani Rim je različit. Koji Rim imamo u Hiperborejcima Miloša Crnjanskog? To je svakako Rim njegovog vremena, godina pred Drugi svetski rat. Ali dubina tog pogleda podrazumeva antički Rim. Crnjanski sa jednom upečatljivošću posmatra spomenike antičkog Rima i u isto vreme govori o njima. Kako govori? Tako što otvara veliku temu modernističke literature na radikalan način u Hiperborejcima. On govori o spomenicima antičkog Rima tako što čita o njima. Hiperborejci nisu samo knjiga o jednom diplomati, niti su samo knjiga o godinama provedenim u Rimu, nego su u isto vreme knjiga o čitanju. Na 10 puta junak nam govori šta čita. I to njegovo čitanje igra ulogu u njegovoj duhovnoj ekonomiji, dakle u tome ko je on,
ali i u tom Rimu koji nam se uprizoruje. On čita antičke istoričare, naročito Svetonija i Tacita, vodeći veliku polemiku o tome da li je Tiberije bio takav kakvim ga je istorija zabeležila. Događaj antičkog Rima postaju učesnici u sudbini savremenog sveta. Ali Crnjanski pokazuje da nije antički Rim jedini Rim koji se vidi u Hiperborejcima. To mesto svakako da zauzima renesansni Rim. U renesansnom Rimu, drugi sloj rimske slike sveta, jeste dominantna figura Michelangela. Michelangelo predstavlja bitnu identifikacionu karticu samog pripovedača Hiperborejaca. Renesansni Rim sa svojom strašću i sa svojim oblikovanjem i sa svojim umetničkim delima i sa kupolom Svetoga Petra predstavlja bitan deo pozornice junakovih i diplomatovih doživljaja u Rimu. Njih nadograđuju u pojedinim partijama Hiperborejaca upečatljivo razvijene priče o Firenci i o Siciliji. Priča o Siciliji dopunjuje Crnjanskov doživljaj antičkog Rima, jer evocira grčki pohod na Siciliju, omogućavajući mu da igrom svetlosti i senki, sećanja i podsticanja u stradanju helenskih zarobljenika u kamenolomu, kako im je dodeljeno posle neuspele ekspedicije na Siciliju, pronađe taktove modernog vremena i logora. Ta vrsta aluzivnog teksta takođe je vezana za Firencu i ta podela posmatranja, ta podela topografije Firenca, Rim, Napulj, Sicilija, koja predstavlja glavnu pozornicu Hiperborejaca, dovodi u fokus čitaočeve pažnje jednog od nekoliko privilegovanih sabesednika Miloša Crnjanskog u Hiperborejcima. To je Stendal. Stendal sa svojim šetnjama po Rimu i sa svojim spisom Rim, Napolj i Firenca jeste stalni pratilac putovanja Crnjanskog kroz vreme. Mi dakle vidimo da nije tu samo antički, niti je tu samo renesansni Rim, nego je tu pred nama Stendalov Rim kao Rim papa. Ta vrsta papističkog Rima otvara jednu veliku lepezu u doživljaju ovoga grada kod junaka i diplomate, koji zajedno sa svojim kolegama u očekivanju rata i u strepnji pred njim vozi bicikl i obilazi znamenitosti Rima. To pokazuje da mi možemo videti da je Rim, koji je i inače centar sveta i pozornica junakovog doživljaja, prikazan u slojevima svog istorijskog postojanja. I mi smo sada izdvojili i antički, i renesansni, i papistički, i Rim 20. veka. Ali nije to u ovoj knjizi jedini Rim koji mi vidimo. Mi u isto vreme tu vidimo skandinavski Rim. Crnjanski pasionirano uvodi skandinavsku ili severnjačku temu u toplo sunce Mediterana na dva načina. Prvi način jeste njegovo pažljivo registrovanje udesa skandinavskih ljudi i njihove veze sa Rimom, Vajara Torvaldsena, Ibsena, Strindberga, Kierkegaarda. Posmatrajući njihove zapise o Rimu, Andersena takođe, njihove uvide o Rimu, njihove sudbine, Crnjanski dovodi do veze za jednu topografiju karakterističnu za njegovu imaginaciju, odnos severa i juga. A onda se junak Hiperborejaca neoprezno, mogli bismo reći, ali neminovno spaja sa junacima svog pripovedanja. On počinje da pripoveda o vremenu koje je sam proveo obilazeći Skandinaviju, obilazeći Kopenhagen i Dansku, obilazeći Švedsku i Norvešku i otišavši čak na granicu večitoga leda, na Špicbergen i obeležavajući sopstvenim iskustvom
doživljaj severa. Tako je on konstruisao jednu opoziciju karakterističnu za njegovu imaginaciju i za jednu posebnu orijentaciju u modernoj literaturi odnosa severa i juga. Ko je dakle taj čovek koji korača po Rimu, pripovedajući o severu, i ko je uopšte on u svojoj sopstvenoj glavi kada, kako nam kaže na mnogo mesta u Hiperborejcima, uveče sređuje svoje beleške da ne bi mislio na strah od smrti, fizičkog propadanja, o čemu svedoče prve stranice Hiperborejaca, i u isto vreme na strah od rata koji dolazi. Taj putnik severa jeste neko ko sever identifikuje sa zemljom Hiperborejaca. Hiperborejci jesu oni koji su živeli iza severnog vetra i koji se u izvesnom smislu nalaze sa one strane zemljinog šara u večnoj sreći i u večnom spokoju, kaže sam Crnjanski. On ih, međutim, na zemlji ne može precizno identifikovati. I zato je odlučio da koračajući rimskim ulicama, u kojima mu se M, koje obeležava Mussolinija, ponekad učini da predstavlja M, koje obeležava Michelangela, dakle, koračajući tim ulicama, svoju misao pomeri ka boravku na severu. Sever, međutim, kod njega predstavlja kulturno-istorijski sever. Sever kulture, kao što su i Hiperborejci, roman kulture. Razlistani sever crkve u Upsali, neobični sever rudokopa na Špicbergenu, u izvesnom smislu sever različitoga kretanja, to je jedan, a onda iza toga čudesni sever leda, vode, sunca koji je on posmatrao i koji je bitan zato što je to jedino mesto u Hiperborejcima za koje je sačuvana pozitivna emocija samog junaka i, što je posebno važno, to je jedino mesto na kojem nema ljudi. Hiperborejci, dakle, obeležavaju neku zemlju koja postoji na zemaljskoj kugli i koja je ispunjena lepotom, sjajem, ali u isto vreme upravo u toj zemlji nema ljudi. Hiperborejska lepota kao da je lepota koja u izvesnom smislu nije dotaknuta čovekovim prisustvom. Ta fascinacija Crnjanskog, ta njegova potreba da se nađe neko mesto u odnosu na koje će se sameriti život u realnosti kao drugčiji, koja je Vuka Isakovića recimo okretala ka beskrajnom plavom krugu i zvezdi, ovde je po prvi put konkretizovana prostorom u kojem nema ljudi. Taj prostor deluje kao prostor utehe i u izvesnom smislu kao netragičan prostor. Sve ostalo u istorijskoj pozornici ovoga romana ostaje da funkcioniše unutar kategorija razmišljanja i tragičnosti. Svet diplomata otkrivaju Hiperborejci takođe. Njihov diplomatski okvir i diplomatski značaj jeste nešto što daje zanimljivost ovom romanu, gurajući ga često ka jednoj vrsti gotovo žanrovski bismo mogli reći paraliterarnog teksta. Nekad su to vrlo konvencionalni razgovori i čitalac bi mogao da padne u iskušenje da ih drugčije razume ako ne prati aluzivnu putanju Crnjanskovih misli koja je vrlo vijugava. Taj svet, dakle diplomata, jeste svet u koji uviru neposredni sagovornici Crnjanskog sa kojima on razgovara telefonom neprekidno i satima, prepirujući se o tome da li je i u kom slučaju silovana služavka centralni motiv svih skandinavskih pisaca. Da li je trauma detinjstva nešto što obeležava i Kierkegaarda, i Strindberga, i Ibsena, i Andersena. Pažljivi čitalac će uočiti da tu traumu Crnjanski vrlo posredno, ali precizno situira u psihoanalitičku problematiku vezanu za Freuda
karakteristično vezana za njegove radove baš iz perioda između dva svetska rata. Dakle, Crnjanski upisuje jedan psihoanalitički problem, ali kao kulturno-istorijski sadržaj. On u izvesnom smislu označava svoje imaginarne sabesednike, one sa kojima se identifikuje kao ljude sa rupom ili traumom u egzistenciji. To je vrlo bitno ako želimo da dopremo do ključnog egzistencijalnog tonaliteta ovog romana. Jer ispod svih kulturno-istorijskih naslaga, ispod priče o antičkom, renesansnom, papističkom, stendalovskom Rimu, ispod priče o skandinavskom, o ruskom Rimu, o engleskom Rimu, dakle pohodnici sa raznih krajeva sveta, otkriva se jedan egzistencijalni tonalitet samoga junaka koji se u te priče projektuje. Dakle, junak Hiperborejaca priča o svojim sagovornicima, priča o onome o čemu oni govore, a oni govore najčešće o kulturno-istorijskim prilikama davnih i sadašnjih vremena. Ali sve te njegove priče služe samo zato da bi ponekad u ponečemu otkrile dramu njegovog postojanja, koja na prvi pogled izgleda potpuno nedramatična. Za razliku od Pavla Isakovića, u drugoj knjizi Seoba, i za razliku pogotovo od kneza Rjepnina, junak Hiperborejaca nije junak čija sudbina ima dramatičan vid. Njegova glavna sudbina, bar tako je signirana u Hiperborejcima, vezana je za čekanje. To čekanje ima upravo jednu snagu razmišljanja, snagu refleksije. On je dat kao intelektualac, dok su recimo Rjepnin i Pavle Isaković prevashodno vojnici, premda je Rjepnin aristokrata i veoma obrazovan čovjek, za razliku od Pavla, ali bez obzira na to, oni su profilisani kao vojnici. Ovde imamo slučaj da imamo jednog diplomatu, intelektualca, novinara, pisca, ali koji ima izvesnu traumu. I Hiperborejci su roman o toj traumi, unutrašnjoj pukotini u samoj ličnosti pripovedača sad već, koji gleda samog sebe od pre 25 godina i mapira ili označava neurotično jezgro sopstvenoga postojanja. Da bi mogli to da razumemo, potrebno je da posebnu pažnju osvetlimo dvojici njegovih sabesednika. Jednog sam već pomenuo, to je Stendhal, a drugi takođe jeste čuveno ime svetske književnosti, gotovo da nema čuvenijeg, a to je Goethe. To su dvojica sabesednika prema kojima Crnjanski ima različit odnos. Sa Stendhalom voli da se prepire u raznim stvarima, ali otvoreno izražava razlog svoje prepirke. Stendhal je obožavalac Napoleona. Crnjanski, kao i gospođa de Stael, ne vole Napoleona. Napoleon je, dakle, razlog njihovoga nesaglasja. Stendhal mu je u tom smislu dalek, ali Napoleon nije u Hiperborejcima tek Napoleon. Napoleon je više od toga. On je šifra onog egzistencijalnog straha koji lebdi u Hiperborejcima, a to je strah od rata. Napoleon je najveći vojskovođa moderne epohe. Napoleon je u isto vreme neko ko je premeštao evropske države kao što se premeštaju lutke u pozorištu, kaže na jednom mestu pripovedač Hiperborejaca. Sada, to je ona neverovatna poliperspektivističnost u pripovedanju Crnjanskog. Kad uzmete tu rečenicu i tako je pročitate, ona vam ne govori ništa, ali kada prinesete stvarnost u kojoj se kreće junak Crnjanskog u Hiperborejcima, pa upravo se pred njegovim očima odvija premeštanje država u Evropi, jer Hitler jedne države ukida, druge proglašava i gase se pred njegovim očima u Rimu 1940. fenjeri na diplomatskim predstavništvima. Dakle, Napoleon je radio ono što radi Hitler, dakle, dva vremena su bliska u doživljaju pripovedača, dakle, refleks prema Napoleonu jeste prevashodno refleks prema onom strahu koji određuje junaka Crnjanskog. S druge strane, Stendhal izaziva izvesnu simpatiju kod Crnjanskog, tako da je tu odnos relativno ambivalentan.
Stendhal je neko ko ne voli pape. Ni Crnjanski u Hiperborejcima ne voli pape. I tu podudarno sa Stendhalom on više puta naglašava. Mogli bismo čak reći da kad god želi da kaže nešto rđavo o papama, Crnjanski preskoči da lično to kaže i da reč Stendhalu. To radi sa jednom karakterističnom zajedljivošću i pakošću koja određuje njegov lični ton i lični odnos. Ali to nije takođe apstraktna stvar. U jednom trenutku, govoreći o papi, to je Pije XII, čuveni Pije XII, Crnjanski u aluziji kaže, on nije postao takav, on tada nije bio takav neprijatelj naše zemlje kakav će iduće godine postati. Ova aluzija je najviše što je Crnjanski 1966. i 5. godine mogao da kaže, ali je ta aluzija jako precizna. I ona pokazuje koliko je on bio u dobrim odnosima, vibracijama sa evropskom duhovnom pozornicom. Jer 1963. izvodi se prvo na berlinskoj, a onda na londonskoj pozornici komad jednog češkog pisca, Kohuta, koji je upravo Božiji namesnik, posvećen ulozi pape Pija XII, koja je problematična uloga u više slučajeva i vezana za progon Jevreja i vezana za konkordat potpisan sa Hitlerom itd. itd. Po istraživanjima vezanim u potonjim vremenima, ovaj papa u jednoj istoriografskoj studiji dobija odrednicu Hitlerovog pape. Dakle, Crnjanski u izvesnom smislu postavlja stvari tako da on uzima Cornwalla i uzima papu kao, Vera, nemojte, molim vas. Dakle, da on u izvesnom smislu uzima papu kao način na koji određuje nešto što je bitno vezano za samo pripovedanje. Dakle, njegovo označavanje Stendhala ima ulogu kao neke vrste šifriranja govora o papizmu. Vidimo, dakle, da Crnjanski slika dovoljno ideologeme. Ideologeme nacizma, fašizma, ideologeme katoličke crkve i na neki način obeležava bitna mesta evropske topografije tog vremena. To je takođe bitno da uočimo u odnosu prema drugom piscu. To je Gete. Crnjanski u Hiperborejcima ne voli Getea. Gete apsolutno nema njegove simpatije i za razliku od Stendhala, koji je s jedne strane kod njega pozitivno doživljen zbog ovog odnosa prema papi, a s druge strane negativno doživljen zbog odnosa prema Napoleonu, prema Geteu on gaji izrazitu antipatiju. Ta antipatija nije, međutim, kulturno-istorijski, nego egzistencijalno određena. Jer Gete predstavlja što se nalazi na egzistencijalno suprotnom polu od Crnjanskog. Gete je psihološki insajder, društveni i priznati autoritet i u nekom smislu figura moći. Gete utoliko na različitim mestima u pripovedanju predstavlja šifru za unutrašnju osjećaj outsiderstva kod Crnjanskog. Dakle, kad čitate Hiperborejce, na površini se ništa ne dešava. Gete priča da je ta skulptura ličila na odalisku, recimo, piše Crnjanski. Ali ako pažljivo to samerite sa figurom Getea, vi vidite da u stvari Crnjanski kroz takvo inkorporiranje Geteovih tekstova u stvari obeležava svoju egzistencijalnu poziciju outsiderstva, čoveka koji je na ivici. Taj odnos čoveka koji je na ivici postaće materializovan na kraju Hiperborejaca, kada se odigra bombardovanje Beograda. Crnjanski u Hiperborejcima piše da je gledao kako Beograd gori i u tom smislu nekoliko takvih zapisa obeležavaju da se ugasio fenjer ambasade u kojoj on službovao i poslednja scena Hiperborejaca upravo donosi odlazak iz Rima
dakle pomeranje u vremenu i u prostoru koje obeležava kraj samoga romana. Koja figura ostaje tu bitna za samog Crnjanskog? S jedne strane, Stendhal, čiji tekst postoji u Hiperborejcima, i Goethe, čiji tekst takođe postoji u Hiperborejcima. To je onaj postupak koji će mnogo kasnije biti predmet posmatranja u okviru postmodernističkog pripovedanja pod imenom intertekstualnosti. Crnjanski je intertekstualno premrežio Hiperborejce. Ne postoji roman koji ima složeniju aluzivnu strukturu od Hiperborejaca u našoj književnosti. To je kao da se ide putem strelica koje odvode od jedne do druge aluzije. Ali te aluzije nisu nemotivisane. One imaju jednu logiku koja ih vodi. Ostaje fascinantna slika umetnika koji je Michelangelo. Michelangelo, grandiozni umetnik, kao Goethe, i veliki outsider, kao Stendhal. Taj spoj outsidera i giganta jeste identifikaciono mesto Crnjanskog. On u izvesnom smislu ne obeležava u Michelangelu njegovu veličinu umetničku, nego obeležava njegovu dramu i tragiku koja raste sa vremenom. Michelangelo koji me zanima, kaže on u Hiperborejcima, jeste Michelangelo starosti. Dakle, vidimo da Crnjanski vrši jednu specifičnu selekciju simboličkoga, kulturnoga materijala ka ovoj gigantskoj figuri renesansnog genija. To pokazuje da u samim Hiperborejcima drama koja se odvija jeste drama koja je iza zavese. To je drama jedne unutrašnje nesaobraženosti sa vremenom, jedne unutrašnje tuđosti vremenu koja se projektuje u svet kulture i tu pronalazi svoje sabesednike. Figura Michelangela upravo igra ulogu identifikacione figure. Crnjanski na pojedinim mestima, kao da, govoreći o Michelangelu, govori ja sam Michelangelo. Taj autobiografski modus, to pripovedanje gde vi ne razaznajete sasvim i do kraja ono što se događa u jednoj ili drugoj stvarnosti, to gotovo kretanje iz jedne u drugu magmu pripovedačku jeste to što omogućava ovu identifikaciju. Pa ko bi onda bio taj junak Hiperborejaca? I zbog čega bi on mogao da nam bude i danas veoma sličan, premda on čita, za razliku od nas, ne mislim sad na nas ovde, mada može to da se i nama pripiše, koji ne čitamo toliko koliko je on čitao. Šta je to s čime Hiperborejci, kraj sve svoje razuđenosti aluzivne palete, dotiču u egzistencijalnoj situaciji iskorenjenosti modernog ili postmodernog čoveka? To je njegovo outsiderstvo. Crnjanski je u Hiperborejcima označio jednog outsidera na vrlo precizan i specifičan način. Društveni outsider jeste čovek koji živi na margini društva, koji je često materijalno neobezbeđen, koji je na izvestan način skrajnut u rubne oblike ishrane ili oblačenja. Izvanredan primer tog života da je poznati roman Georgea Orwella Niko i ništa u Parizu i Londonu. To je upravo roman koji označava tu poziciju, pošto je Orwell bio angažovan pisac, društvenog outsidera. Postoji druga vrsta outsidera, to je psihološki outsider. Ona nije u vezi sa ovom društvenom osnovom. Može čovjek biti potpuno društveno situiran, može on biti potpuno obezbeđen unutar materijalnih oblika svog života, a da duboko u njegovoj psihološkoj strukturi prebiva jedno osjećanje skrajnutosti ili marginalnosti koje ga na neki način čini outsiderom. Crnjanski, po mom osjećanju stvari, ovde zahvata dublje od ova dva poznata oblika outsiderstva. On zahvata u nešto što bismo mogli nazvati egzistencijalnim outsiderstvom i što ima veoma velike veze sa ritmovima modernog pa i našeg vremena.
i možda prevashodno našeg vremena. To je onaj moment kada se menja definicija outsiderstva. Ove dve definicije outsiderstva koje sam sad izneo podrazumevaju da postoji centar i da postoji margina. I outsider je neko ko se nalazi na margini i on je outsider u odnosu na nešto što doživljava ili što realno jeste centar. Međutim, moderni svet je promenio ritmove i centar i margina su prestali da postoje kao fiksacije i počeli su da bivstvuju kao punktualne činjenice, kao tačke koje se premeštaju, tako da se pozicija margine vrlo često premetne na poziciju centra, a centar takođe ode na marginu. Dovoljno je da vidite ko je sve predsjednik države i jasno vam je da margina lako postaje centar, a i obrnuto nije nemoguće. Prema tome, ono što je u egzistencijalnom outsiderstvu karakteristično jeste da nema definisanog odnosa između centra i margine kao prostorne činjenice. Utoliko Crnjanski u Hiperborejcima pokušava da ide u drugom smeru. On pokušava da se spušta niz vertikalu vremena. Zašto je to bitno? Zato što kod nas postoji između ostalog jedna ideja da je Palanka nešto što je prostornoga tipa, pa da postoje prostorne determinante. Hiperborejci pokazuju da palanački osjećaj sveta pripada savremenosti, jer postoji nešto, Eliot je to nazvao vremenskom provincijalnošću. Kaže Eliot, vremenski su provincijalni oni koji isključivo bivstvuju u savremenosti. Dakle, koji nemaju uopšte osjećaj da nešto je pre njih ili posle njih. To je jedan oblik vremenske provincijalnosti. Crnjanski u Hiperborejcima razbija tu vremensku provincijalnost. On je pomera u dubinu, zato se ide do antičkog Rima. Ali bitno osjeća da se odnos između centra i margine pomerio. Da to više nije prostorni odnos. I u tom smislu daje osjećanje egzistencijalnog outsiderstva koje nije vezano ni za psihološke, ni za društvene činioce. Ono je vezano za samu egzistenciju i za ono što je određuje kao lucidnost. Samo je onaj koji je lucidan outsider u jednom svetu koji je višestruko ispao iz ravnoteže i gde M ne obeležava Michelangela nego Mussolinija i gde se sve raspada na oči pripovedača u ritmu modernih vremena. On dakle daje osjećanje potpuno savremeno, on u izvesnom smislu govori o promeni perspektive i u tom smislu Hiperborejci, koji su roman o Rimu i roman o severu i roman o utehi i roman o nadi i o beznađu, pre svega u mom doživljaju jesu roman o čitanju, kako čitajući kroz vreme ostavljamo tragove sopstvenoga postojanja i s druge strane oni su prevashodno roman o lucidnosti ili razboritosti kao posljednjem utočištu jednog outsidera koji ne može ništa da uradi nego da rezignira i koji u isto vreme unutar te rezignacije može da se seti Hiperboreje kao posljednje utohe zato što tamo nema ljudi. Hvala. Hvala. Ste vi da odjavite, jel? Meni preostaje da se vrlo srdačno i toplo zahvalim profesoru Lomparu na ovom impresivnom predavanju i da bismo ostali u duhu Hiperboreje i Hiperborejaca, ja ću nespretno pročitati ovaj odlomak, ali tiče se toga, pa bitno je da značenja budu tu. I drugi su dakle u Hiperboreju išli i želeli da odu kad su u Italiju došli, ne samo ja. Mnogi će dakle i posle mene želeti da tamo odu, pa će tamo i otići. Svi smo mi sa polarnim predelima i polarnim suncem u vezi. Zar i oni mamuti u ledu, i Renesansa i Michelangelo? Počeću da tvrdim da su polarni istraživači sa njima u vezi. Kažem, zašto ne? Car besmisleni može vladati u svetu institucija i religija, ali ne u životu ljudi, koji su prolaz kroz polarne predele tražili. Oni su mrtvi, ali trag je njihov sačuvan i neće nestati u snegu kao trag kopita
zavejan. Zašto ne bi bili sa renesansom i polarni istraživači i hiperborejci u vezi? Dobrodošli na programe iz kulture Narodne biblioteke Srbije. Hvala. Hvala vam.